Shalom, horas mabat haganupan, selamat hari Minggu. Ubani orang tua nami na dop lansia, Bapa inang sonai age nama poso na dop sir-sir laho mandihuti ibadah ta secara langsung i gereja on sonai homa ya tahun hanami. Shalom ubani nasiam na mandihuti ibadah on secara online melalui channel YouTube GKPS Padang Bulan Ijape Nasiam Maranyam. Terpuji magorani Tuhan na tongtong man ramot kon guluta. Boy ita pajupah ijon nalaho mamuji pasangap kon gorani Tuhan. Sadarion Minggu 10 Desember 2022. Minggu Advent na paopathon. Dana topik ni minggu ta aima alo maia na ibagah-bagah kon ninai bata. Bani panorang on ya dong kondohoma acara khusus pelantikan pengurus lansia pakon pengurus pergantian antar waktu perutusan Sinode Bolon. Diar hita haganupan sihol ipukah hitama ibadahta. Ase marondos hitau bani Tuhan. Ase tondui na pasing ma. Nah hadir bani uhur tabe ase boy nikmati hita ibadahta ibagas malas ni uhur yo tanghanami hubat haganupan bani namar sateduh secara pribadi. Amin. Riap maita jongjong. Ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa to dinapasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Tonggorma doma iting tingkut Jehovah das ku ujung ni tanohon. Hatahon mabani borusion, tonggorma roh do haluahonmu mangihut do bani upahni, anjah ilobeni do nasinarini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ham Jehovah nebata janah bapa nami na nagori atas. Pujion nami doham halanina dop isuruh ham anakmu Yesus Kristus paluah kon hanami humbani dosa pakon hamatian. Sondang kon ham mabuhimu huban nami. Aselambin sitong panjalon nami bani Yesus Kristus Tuhan nami. Rajai hamma uhur nami ase marunduk ni uhur hanami marsombah hubamu. Jalo hamma tonggo namion marhite Yesus Kristus si paluah in. Amen. Hundul mahuria. Hanima napor sayain say alo Yesusin pahisah uhur nima. Pasir-sir hita doding tahumbani doding haleluya nomor 20 sia ayat sada pakon ayat 2. Hallelujah.
megah ma urmu bani naibata. Doding kon hita bani ayat napa oparkon. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami paridop nyuhur hubani jolma pardosa. Domma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma anjaha manaron hahirion pakon haduyukon. Paalamate tarsilam laho makok hanami anjaha mulak manggoluh. Naik hunagori atas laho mangapiti hanami, tapi gatilang iahap kon hanami bagal ni pakokopmu in ban nami. Janah gati seng ihargahon hanami in bani goluh nami. Ganupan in ma pakorhon ni gijang niuhur, hapung janah hurang ni pangarusyon nami. Onpe naroh dohanami hubamu masopot kon dosa nami. Say palumbang hamma uhurmu, sasap hamma dosa nami, pargogi hamma hanami laho manangihon hatamu, aselambin ididah, iahap kon janah iarusi hanami, nadop ihokop ham dohanami. Ajari hamma hanami, asiboto hanami martarima kasih marhitehon ni uhur, hata apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, si paluah hanami. Amen. Tangar anjaha kapor saya hitama hata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Makokop haganup do ia mate, ase ulang manggoluh bani diri ni be na manggoluh in. Tapi ase manggoluh si dia bani, nadok mate anjaha mulak manggoluh makop-kop si dia. Ibagas holong ni nebata, domma isasap haganup dosata. Halani ay pataridah kon hita ma tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Amen. Kundul mauria. Paima isaksihon hita hata hapor sayaon. Manduding hita, haleluya nomor 237, ayat sada tambah tolu, doding hasasapan ni dosa.
papodasma ai sengra ia manulakam parholong ate do Jesusin tenger ma uhurmu loding kon hita bani ayat na patuluho Riap maita jongjong. Saksihon hitama hata haporsayon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanohon. Aw porsaya bani nebata bapa pargogo na sotarimbang na manopalangit pakon tanohon. Aw porsaya bani Jesus Kristus anak ni nebata na sasadain indo Tuhanta na tinubukon ni si Maria sanggah nape haliaban. Marhite tot dinapasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus ipar silangkon mate anja itanom turun hunagoritoru mulat mangkulu kumbain na mate bani ari patuduhon naik surga anja hundul isya menebata bapa pargogo na sutarimbangin kunjai ma ia mulak magira lao manghumi halak na mangkulu pakon na dok mate au porsaya bani tot dinapasing bani huria parsadan nama passing in parsaoran ni sagala nama passing in bani hasasapan ni dosa bani parpuhon yakula pakon hagoluan ni sadokah ni dokahni amen kundul mahuria sonari masuk mahita bani acara khusus pelantikan pergantian aktara waktu pengurus lansia. Salom mahu batah ganup sanggah mandoding holi hita hubani haleluya roh manasiam hulobei hasoman nami orang tua pengurus antara waktu lansia. Mandoding hita haleluya nomor 375 ayat sada pakon ayat 3. Dodingkon hita ayat na patuluhon.
Nasiam hasoman saha porsayaon. Dalam rangka mendalankan pakon meningkatkan tugas pendiloon pakon suruhan gereja, ibentuk GKPS do tupuan lansia, marhitai pangurus tupuan lansia, iarap kondo boy lebih khusus ipikirhon, dalan laho pamajuhon pagori ni kuria GKPS, aselambin matoras ibagas goluh partonduyon, sonai age pargoluhon siganup ari, romban hubani hatani naibata. Ase boy lebih torsa pardalan ni horjain, itetap kondo nagabe pengurus tupuan lansia GKPS, jana ia turhon dohoma masa bakti ini. Domu hujai, jongjong yonuan ijon, nadop terpilih gabe pengurus antara waktu tupuan lansia sebagai ketua pakon sekretaris untuk periode on. Laho menjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab domu hubani peraturan ni GKPS pasal ai. Horja apa tanggung jawab? Nasiam nadop terpilih gabe ketua pakon sekretaris tupuan lansia i jemaat on. Naibatado nama milih anjaha manotapkon ham gabe juak-juak ni laho mangidangi itongah-tongah ni kuriane. Halani ai husimada kuria indo ham parlobe imar tanggung jawab. Anjaha bani pelaksanaan ni horja hubani pengurus harian majelis jemaat donasiam bertanggung jawab. Gabe hasoman sahorja donasiam, rap pakon haganup parhorja nikuria on. Ase sahur jana sasora ma mandalankon horja na niondoskon bani nasiam sadarion. Si usahonokon donasiam do dalan panugunoguon bani pagori nikuria na niondoskon hubani nasiam, terlebih itongah-tongah ni tupuan lansia, ase lambin matoras sedea ibagas idop niuhur pakon panandayon bani Tuhanta Yesus Kristus. Jana ase lambin taridah goluh hakristenon bani pergoluhon ni sedea nagabe hasaksian namanggoluh itanoon. Gabe sitiruan manasiam bani pagori nanyondoskon hubani nasiam. Halaniai parlahon ma natalup songon sahalak pambobai natongtong marpaguruan hubani Yesus Kristus Raja ni kuriain. Sai ihasomani idop niuhurni Tuhan Yesus Kristus maham, mandalankon haganup horja, pakon tanggung jawab nasiam bei. Pai mai lantik nasiam. Si holdo botohon ni kuriaon, sonaha bulat ni uhur nasiam, mandalankon horja naniondoskon hubani nasiam. Halaniai, balosi nasiam ma nahusukun on bani nasiam, ilobe ni naibata, pakon ilobe ni kuria on. Sirsir don nasiam lantikon gabe pengurus antar waktu, ketua pakon sekretaris tupuan lansia GKPS Padang Bulan on, apa humbani bulat ni hur nasiam do manjalo, janah mandalankon horjain, anggosonai do bulat ni nasiam, hatahon nasiam ma balos nasiam. Sirsirdo anja bulat ni urnami do. Terima kasih mah bani naibata, bani hasil siron pakon bulat ni uhur nasiam. Anggosonai hatahon nasiam ma pengakuan pakon janji nasiam. Mangaku do hanami, naibata do mandilo hanami, markita ini kuryani, gabe ketua pakon sekretaris tupuan lansia i GKPS Padang Bulanon. Marjanji do hanami mandalankon pangidangion ibagas malas niuhur pakon gok tanggung jawab anjaha sirsir ipagolpa bain hatorsani pangidangion. Nasiam hasoman sakuriaon domatakas ibogehita sonaha pengakuan pakon janji ni hasomanta na mandalankon horja pangidangyonon na yondoskon hubani sedea. Ase ibasahon ma eskani pengurus lansia. Surat keputusan Pengurus Harian Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan nomor 187-A.1.2/angka Romawi 4/2022 tentang
pengangkatan pengurus antar waktu Tupuan Lansia Jemaat GKPS Padang Bulan. Menimbang sehubungan dengan meninggal dunianya Ketua dan mengundurkan diri Sekretaris Pengurus Lansia Jemaat GKPS Padang Bulan masa bakti periode 2020-2025, dirasa perlu untuk menetapkan pengurus antar waktu Tupuan Lansia Jemaat GKPS Padang Bulan untuk masa bakti periode 2020-2025. Mengingat 1. Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPS, 2. Penunjukan pelaksanaan periode di GKPS. Memperhatikan hasil pemilihan pengurus lansia Jemaat GKPS Padang Bulan yang dilaksanakan pada rapat Tupuan Lansia Jemaat GKPS Padang Bulan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, memutuskan menetapkan pertama mengangkat pengurus antar waktu Tupuan Lansia Jemaat GKPS Padang Bulan untuk masa bakti periode 2020-2025 sebagai berikut. Ketua Situa R. Budi Bandamanik, Sekretaris Situa Jesaya Sipayung. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 18 Desember 2022. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Situa Surya Abadi Sembiring, pengantar jemaat ditandatangani. Situa Wandris Pindo Purba, Sekretaris Jemaat ditandatangani. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondina passing, sadarion, Minggu tanggal 10 Desember 2022, nalantik manasiam gabe, Ketua pakon Sekretaris Tupuan Lansia GKPS Padang Bulan, periode 2020-2025. Tuhan Naibatama makasomani apa mempergogohi nasiam makorjaon horja bahen hasangapon ni gorani. Amin. Mandoding hita. Pasir Sirita Dodingta, Haleluya nomor 340, ayat sada pakon ayat 4. Dodingkon hita ayat napa opatkon. Kuasani
martonggo mahitang. Ham Tuhan nebata Bapa nami ibagas gorani Yesus rajani kuriain. Terima kasih sombakon hanami hubamu, halani idop ni hurmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu, marhite horjani juak-juakmu. Ididah hamdo na jongjong nuan ijon, nadop ipabakit kuriamu gabe ketua pakon sekretaris tupuan lansia i jemaat on, anjaha doma sirsir manjalo horja pakon tanggung jawab nibei. Halaniai, tambahi hamma bani sidea si bere-bere ni tondena pasing. Ase lambin maruhur, janah lambin margogoh sidea mandalan kon horja nadop ondos bani sidea. Si hol mamarhite horjani sidea, boy lambin talar idop ni uhur, holong pakon pasu-pasumu bani ganup jolma. Patubu hamma bani sidea uhur nasirsir, marpambahenan nama dear dopak ham, dopak kuriamu, pakon dopak hasoman jolma. Ase lambin marsangat, janah marmulia goranmu itanoon. Jalo hamma tonggo nami on, ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasiam hasoman, ketua pakon sekretaris tupuan lansia GKPS Padang Bulan Hinaholongan, ni Tuhan ta Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, hatahonon nami ma, selamat mandalankon horja, pangidangion, selalu pengurus tupuan lansia IGKPS Padang Bulan on. Ibagas hormat, hubani kuria manasya mendopakon kuria tasonari. Nasyam hasoman sahpor sayaon ikuria on. On ma hasoman ta ketua pakon sekretaris tupuan lansia GKPS Padang Bulan. Urupi janah dukung kita ma sidea mandalan kon horja pangidangion, marhite tonggo apa pembahenan. Pitah marhite idop ni hurni Tuhan, pakon dukungan ni kuria Indo, boy sidea mandalan kon horjani ibagas natursa. Saya marsangap ma Tuhan, marhite horja pangidangion. Jadi ijon mahita haganup PHMJ, menyerah kon SK, dop kosi holi isarah kon SK, pangindohan nami bagas hormat, holi huban nasyam, marsahap komitmen nasyam teneh. Ya. Salam membata ganupan. Salam. Terima kasih mah bani Tuhan. Doma saut pelantikan antar waktu pengurus tupuan lansia Huria GKPS Padang Bulan Medan. Doma hanami jongjong ijon selaku hanami selaku ketua, situa Jesaya Sipayung sebagai sekretaris, jana lang jongjong ijon bendahara alani inangon, duma pengurus naparlobi terpilih jana ilantik aima inang situa TM Burburba. Jadi dong tolu pengurus na definitif aima ketua sekretaris pakon bendahara. Huriani hargani tuhata, bani hata na pondok, ase dukung nasyam mahanami, tonggohon nasyam, ase boy hurjaw kanami hurjawon, songon nadop, irencanahon, mengacuh bani program kerja, nadop ibaik kanami, Aima program kerja Huria tahun 2020 tolu. Secara khusus nasyam na masuk bani lansia, Bapak Inang, ase marsidukungan mahita, bani haganupan kegiatan na hidup itu tuh kita, na isepakati kita, kegiatan di gereja, atau di luar gereja.
na mengacu bani program kerja ta. Jadi dong piga-piga sukun-sukun ni hasoman na dop matua ay sadia do umur ni lansiaon ni sedia. Ya kan no kanayo sukun porhanger alani porhanger do sebagai penanggung jawab tupuan lansiaon. Jadi umur ni mulai merumur 60 tahun anggota lansia mai otomatis huriat ton. Jana goranda sampai dumadong huidah bani data-datai bahat do lansia igere ceton. Saya nami sami sunai manamin bani ganuban kegiatan parbahata. Jana kegiatan-kegiatan untuk tahun naro 2020 do mai program kita setiap bulan adong do kegiatan tak. Marianan igere jawon. Kegiatan ini aima ibadah pertonggoan. Mungkin holi ilanjutkan nalegan-nalegan. Bila perlu holi berupa senam, atek nalegan, boy baik kita. Jadi memang hanami sebenarnya burat do meluluhon hurjaon. Halani nahama, meluluhon nama tua, meluluhon na lebih senior, meluluhon na do gogoh ni na mamarhu kurang. Ano na lansiaon kan nahurang gogoh mantukan ubanon. Tapi semangat ni luar biasa. Karena itu, jadi nasi kita lansia OP, agedu malansia kita, agedu pangsiunan, tetap semangat. Lalau memberi keteladanan, memberi podah, manogu-nogu, nyombah, popu pakon naligan. Jadi sunaima satonggo mahita, tonggo nasiamuria, ase boy mardalan dear program kerja pengurus tupuan lansia GKPS padang bulan. Sunaima sahab benami, terima kasih dia itu Pak. Ya, jadi mulak mahita, huyanan tabei. Yondos kon hanami mah hubani pengurus resort Polonia. Iya, ipangdokan nami si haganu pengurus resort. Sonaya pakon ni pengganti antar waktu perutusan Sinode Bolon dan si Roh Mahita Hulebion. Bapak Inang Nenek Genito Atta Yesus Kristus, ijon hanami pengurus Resort GKPS Polonia, lang na malanti, tetapi patandahon hubat haganupan. PAW, penggantian antar waktu, anggota Sinode Bolon, na perlobi ay mga Bapak Situa almarhum Situa Alponisi Jabat na marujunggolo jana domadong kesepakatan melalui sidang resort doma terpilih Bapak Situa Jonsari Haloho SH sebagai pengganti untuk mengisi Perutusan Sinode Bolon GKPS Resort Polonia tahun 2020 sampai 2025. Jadi hubani sekretaris ACB Maya Basahon SK hubani pimpinan pusat. Surat Keputusan Pimpinan Sinode GKPS nomor 4 Sia 4 SK garis datar Sada garis datar PS garing 2022 tentang pengganti antar waktu anggota sidang Sinode Bolon Perutusan Resort Polonia. Pimpinan Sinode Gereja Kristen Protestansi Malungun GKPS menimbang bahwa untuk dapat meningkatkan pelaksanaan persekutuan, kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKPS, dirasa perlu menetapkan anggota sidang Sinode Bolon Perutusan Resort dari GKPS Resort Polonia untuk masa pelayanan berjalan 2020-2025. Mengingat, 1.
tata dasar dan tata laksana GKPS. 2. Petunjuk pelaksanaan periodisasi GKPS untuk masa pelayanan 2020-2025. Memperhatikan hasil pemilihan anggota sidang Sinode Bolon Perutusan Resort yang dilaksanakan pada sidang GKPS Resort Polonia pada tanggal 26 November 2022 bertempat di GKPS Hang Tuah. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat Situa Jonsari Haloho SHMM menjadi anggota sidang Sinode Bolon Perutusan Resort dari GKPS Resort Polonia untuk masa pelayanan berjalan 2020-2025. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 2 Desember 2022. Pimpinan Sinode GKPS, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus ditandatangani, Pendeta Dr. Paul Urlik Munte, Sekretaris Jenderal. Jadi domu hujain marhitehon nina dok ibasa dok janahi patandahon resmima Situa Jonsari Haloho pengganti atau menjadi anggota sidang Sinode Bolon Perutusan Resort Polonia Janah Hasoman Sahorja pengurus Resort Polonia. Domu hujai serah kita SK sekaligus mewakili hagenuk jemaat nopak jemaat manalam situa tahun. Siholma jalo onta hataninai bata maritei. Oh ya. Maaf, Tangarhita Tingting Kuriata Sadarion. Salam mahubata genupan nasya Bapak Inang. Ya, selamat hari Minggu, selamat markabaktian. Terlebih hubena siam naon piongga markabaktian di sebarang bulan. Sonari Tangarhita Tingting namasa pakon siol sepamasaon. Parlobei selamat ulang tahun hubena siam hina ulungan nami nomor ulang tahun mulai 12 sampai 10 Desember. Parlobei Bapak Mula Girsang, Bapak Andreas Simarmata, Inang Ade Putriana Saragih, Gabriela Natali Ritonga, Aimana berulang tahun bani 12 Desember. Nama ngihut Bapak Situa Ganis Payung, Eiren Ateita Saragih, nama berulang tahun bani 10 Desember. Nama ngihut Nathanael Arapenta Sembiring, nama ulang tahun 14 Desember. Daniel Brianta Purba, nama ulang tahun 15 Desember. Nama ngihut Bapak Wahyu Patiraya Simarmata, Grisela Desikten Saragih, Pakon Joysen Afsalom Purba, nama ulang tahun bani 10 Desember. Nah terakhir Inang Pia Ardiah Garini Siregar, Samuel Morado Simarmata, nomor ulang tahun bani 10 Desember. Saat ulang tahun bani siam, Tuhan Yesus tong-tong masuk-masuk. Sonari, Tangarhita Tingting, Nasihol Simamasaon. Naparlobei, malam Natal, bani hari Sabtu, tanggal 24 Desember, Ibain hitado ibadah malam Natal Ikuriaon parmasuk pukul 10 siahib. Baru Natal Naparlobei bani Minggu 25 Desember 2022 aima pesta pardingatan partubuni Tuhan Yesus halaniai
Iben hita do kebaktian sekaligus permingguan masuk pukul 10 WIB. Namangihut Natal paduahon aima bani Senin 26 Desember pesta tuntunan peringatan pertubuhan Tuhan Yesus ibahen do kebaktian di gerejaon para masuk ni aima 10 siah 30 WIB. Namangihut barita pusok niuhur naparlobei Doma Marujunggolu Bapa Situa DR Tondang Simatuani Situa Moris Haragih Bani hari Minggu 10 Desember Anjana Doma Isuankon Bani Rabu 14 Desember 2022 Ihinalang Napaduahon Doma Marujunggolu Aima Golden Naibaho Nasogot Nyombah ni Bapa Situa Diman Naibaho Tonggon hita asih haganup keluarga margogoh anjana haganupan acara boy torsa mardalan romban hubani harosuni Tuhan. Namangihut program baca Alkitab tahun 2020 bani tahun 2020 ilanjutkan hita do program baca Alkitab setahun halanyai yojur hubata haganupan ase dihuti hita ma programon. Namangihut kewajiban akhir tahun dohorma panorang ni ilopus ontama tahun 2022 halanyai ipa ingat hubat taganupan aima kewajiban ta itong-tong hani kuryaon berupa iuran seksi-seksi persembahan bulanan diakoni sosial toktoria pakon nalegan marhiteon boy sukun pengurus sektor aha nalape iberehon hita sai Tuhan tama terus naman ramot kon hita boy hita jorgit das mandipar das kubani tahun 2020 napawaluhkon namangihut persembahan bulanan partisipasi anggota jemaat dalam memberikan persembahan bulanan sektor sada 10 pitu kakak humbani 45 kakak on data per 10 pitu Desember sektor 2 16 kakak humbani 40 kakak sektor tolu onom kakak humbani 30 kakak. Sektor 4 10 kakak humbani 45 kakak. Sektor 5 10 sada humbani 10 sada kakak humbani 40 sada kakak. Sektor onom 10 pitu kakak humbani 34 kakak. Jadi nah masuk aima 35,71%. Namangihut pertugas sebelum pertugas ingat kita bani tanggal 20 Desember aima Natal Bapak Inang ase tonggon hita anja hadir hita terlebih hita Bapak Pokon Inang baru tanggal 24 songon kenai ting-ting aima malam Natal pertugas untuk hari Minggu malam Natal 24 Desember naparlobei parambilan Bapak Pandita S.A. Girsang paragenda inang situa Tio Inaboru Situmeang pandoding Bapak situa Alfrijon Purba parmusik Andre Sinulingga song leader Bapak situa Budiman Damanik Bapak situa Raymond Damanik Raymond Simanjuntak pakon Bapak Bob Saragih Padalan galangan Bapak Situa Rap Mulia Saragih Situa Serto Sipayung pakon Bapak Situa Abdi Hulu prokes penerima tamu calon Situa Aksel Sumbayak calon Situa Mardiati Barus pakon Bapak Samas Rajadingding Girsang keamanan parkir Bapak Samas bin Saudin Saragih Bapak Henry Kardo Simarmata pakon Bapak Jan Rudi Purba koordinator Inang Situa Linda Boru Purba. Namangihut petugas bani hari Minggu 25 Desember parambilan Inang PW Narsinta Borumanik paragenda Bapak Situa Born Aryamal Saragih pandoding Inang Situa Jerni Boru Purba partingting Bapak Situa Gani Sipayung parmusik Bapak Thomas Saragih song leader calon Situa Lydia Pranginangin Inang Sari Sipayung pakon calon Situa Mardiati Barus padalan galangan Bapak Situa John Sari Haloho
Bapak Situa Alpen Saragi, Pakon Inang Samas Paulina Lumban Toruan. Prokes penerima tamu, calon Situa Osna Sitopu, Bapak Situa Idiman Naibaho, Pakon Bapak Situa Raymond Simanjuntak. Keamanan parkir, calon Situa Marulitua Purba, calon Situa Jan Harapan Purba, Pakon Bapak Legi Mansah Purba. Koordinator Situa Anita Boru Arwan. Aima ting bata ibaga saminggon takar hitau saya upasa. Untuk kita ganupan idurung mahaporas itu opini tau toba. Sayandohar mahita horas-horas ya somani Tuhan nai batata. Hubani nai lantik. Dalan hubalatik dalan nimar batu-batu. Selamat paina syam nai lantik Tuhan Yesus memasu-masu. Nah terakhir dalan husi dempuan mar batu-batu bahat naporon tangar hita maambilan ulang mangatuk ulang tarpodom martonggo mahita terpuji termulia maham ham Tuhan nebata bapa nami natongtong makasawani manramoti goluh nami Tuhan boy hanami sehat horas-horas das meneparongon Tuhan ibotoh kam idah kam doma ilantik tongon aima pengurus lansia untuk periode berjalan sunaige doma iperkenalah numa aima pengganti antara waktu perusahaan sinode bolon hubamu untuk nami sedia Tuhan hamana porgogohi masu-masu manramuti sedia Bapa aseboy tongon-tongon sedia Tuhan makorjahon horja naibawan kon bani sedia Tuhan berham kesehatan parorasan pokon malas nyuhur Tuhan asiboy tugun sidia marmalas nyuhur mendalani horjani Tuhan sunaige martonggohan nami Tuhan hubani hasoman nami namar ulang tahun bagas saminggon hama humana masu-masu manramut sidia Tuhan doma tambah umur sidia setahun Tuhan asi hama memberi gogoh kesehatan parorasan asi terus tongon sidia Tuhan boy marmalas nyuhur memuji pasapon ham Sunage Tuhan secara khusus mertonggohan nami hubani keluarga hinolangan nami Tuhan Bapak Ediman Naibaho Naija nyombahani sedia Tuhan golen Naibaho domai diluham Mendoskon nami sedia utanganmu hamana masu-masu Tuhan hamana memberi gogo hubani sedia Tuhan anjana haganup acara Tuhan boy mardalan romban hubani harus nyurmu Tuhan terima kasih bangmu bani ganup nerlekmu Tuhan Sunage mertonggohan nami Tuhan hubani pemerintah nami hama namambere kepintaran Tuhan kebijaksanaan hubani pemerintah teratas das hubani terendah Tuhan hama masu-masu asiboy sedia tongon Tuhan memberehona terbaik pelayanan terbaik hubani hanami masyarakat Tuhan sunage Tuhan martonggo mahanami hubani pimpinan gereja nami Tuhan hubani eporus sekjen haganu pendeta Tuhan asi hama humana memberi gogo hubani sedia Bapa asiboy sedia tongon Tuhan memuji mengarahkan halak Tuhan nasi roh bahan ni hanami memuji pohon pasapon ham martonggo mahanami Bapa hubani pimpinan majelis nami Bapa PHMJ GKPS Padang Bulan hama tong terus nama memberi gogo hubani sedia Tuhan beri kekuatan kesehatan perhorasan sunai hubani keluarga Bapa asiboy tongon sedia Bapa mendalankan tugas tanggung jawab ni sebagai pimpinan harian Tuhan Ase terus boy pamalas uhur hanami haganupan. Sunage Tuhan bani hanami haganup majelis. Sunage calon situa calon samas hamana masu-masu hanami Bapa. Ase boy tahun hanami bertanggung jawab bani tugas tanggung jawab nami. Bani haganupan anggota kuria Tuhan hamana makasomani manrabaja nami. Langtara sebut nami sada persada Tuhan. Atap adong anggota kuria nai bagas na hurang sehat na sakit Bapa. Hama na masu-masu obat nai pakai Tuhan, masu-masu man ramut sedia seboy sehat malum Tuhan. Panami surga untuk kenari Bapa, lau sambutan nami Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bani haganu merangkaian acara Bapa. Malam Natal, hari Natal, pokok Natal tuntunan, hama na masu-masu haganupan Tuhan terlebih patugas, seboy tongon berkon nami yang terbaik kebamu. Tuhan ya atas haganupanai, ampuni ham hanami bani salah dosa nai Bapa asalup hanai manjol pasu-pasu na humbamu
Tokenar rumah tangga nami hatamu Tuhan, mari Tuhan ni juak-juakmu, pasu-pasu ramatian hami pa, aseboy hanami manjalo hatamu ini ibas nadiar. Terima kasih Tuhan, terpuji maham, ibagas Yesus dalam Tuhan nami. Amin. Sihol jalon tama hatani Tuhan, marhite ambilan na ipadaskon ni Bapa Sintua Alven Saragi, ase mandoding hita haleluya nomor 410 sia, ayat sada pakon ayat 4. Domaro Jesus pambobai na sangap ganup tinopa rap mamujima dodingkon hita ayat na paopatkon Domaro Jesus pambobai na sangap ganup Martonggo mahita. Ipauji hanami ham Tuhan. Halani bagas holong mudo das hanami bani panorangon. Bagas rumah panombahan mon. Ay manalaho mamuji pakon pasangapkon goranmu. Mardingat hanami bani bagal ni duk nihurmu ban nami. Jana bani panorangon Tuhan sihol hanami menangar hamar sahab ban nami. Marhite hatamu na lusihol itangar jai pikirhon ni takasi hanami. Semarhite to nina pasing mengajar-ajari hanami. Ke hanami na padaskon sonai homa kuria na manangar. Ase haganupan hanami mengahapkon begal ni kuasa Tuhan. Ambilan nama diar. Etangar hanami marhite hatamu bani sadarion. Pasu-pasuhan mahanami haganupan Tuhan. Ibagat Yesus Kristus sanai martonggo. Amin. Horas mabata ganupan. Shalom. Malas urta boydas hita ubani advent na puaton. Nalani minggu na roh marnatal mahita kan. Jadi ambilata bani advent na puaton on dengan tema alo-alo ma iya na ibagah kon ne batai buat ubani Roma bindu sada ayat sada da sumbani pitu.
au membasahon asyaman dihuti bagas uhuru. Roma bin Dusada ayat sada da sumbani pitu. Au Paulus juak-juak ni Yesus Kristus na tardilo gabe apostel na pinapulik mangambilankon ambilan na madear na humbani nebata. Na pinabagah ni ay hinan ibagas surat na pasingin marhite nabi-nabi ni. Pasal anak ni nadop tubuh humbani ginopar ni si Daud ia daging ni. Anjaha na pinabakit gabe anak ni nebata ibagas hagogohon mangihutkon tondoy na pasing marhite na puho humbani na mate ay ma Jesus Kristus Tuhan tain. Humbani doi jalo hanami idop ni uhur apa jabolon apostel laho manuankon hapor sayaon apa pambalosion bani goranni itongah-tongah di bangsa si paju begu-begu. Humbani si dia doho mana siam na dopi dilo ni Jesus Kristus. Na siam haganup ihutarom na hinaholongan ni nebata nama pasing anjana tardilo hidup ni hurma bani nasiam apa damai humbani nebata bapata apa Tuhan Yesus Kristus. Ay madasni somal doi bagas kehidupan sehari-hari apalagi pesta pernikahan. Gumadasi gedung dong doi siap pun tortor. Nah itu kan tortor pangalo-ngalo. Mangalo-ngalo tamu si hormaton mai. Apalagi tondong, lain masikap ta anggo tondong mamaro. Adong perbedaan otik. Nah upardiatit ini, anggo salah, wi koreksi. Jangan sukut dosa ni nanami si Tua Carmen masih lain anggo mangalo-ngalo tondong. Ini bana, gusi malungun tondong ay hataon na ibatan ini dah. Yuh, ngiri mai. Suku ko masuk makwala karo. Kay makakalimbubu begini, kukan hataon hadis nasida. Saru paso si malungun dibatasi didah. Jadi suku ko masih Tua Carmen, to bani kukan. Haton na anggo tondong ay hula-hulay satu ngalangit nina. Patuk ma anggo pangalo-ngalo ay lain ma pakon naligal-ligan. Halani status ay ape manut tuhon na hado pangalo-ngalon. Ay mana somal yorjok kita halak batak. Na itu kan? Kolak Jawa laku bote dong do tondong sanina buru laku botong ay. Tapi anggo kita somalnya halak batak status ni halak bani sebuah pesta manutuan na hado alo-aloai tortorai malah udingat sangka pesta nggo marotod dong sobah ma todong ai ni iri mo todong sobah kan tapi nae mah somalap bata AGP bani sanor panong sanoron doma iterangi bani injil ai kan nae do ibagas hormat jadi isen aloroon menentuhan na hado pangalo-ngaloan. Ayo setemata sadarion minggu terakhir sebelum Natal alo-alo ma. Na ibagah-bagah kon ini bata. Jangan ambilan ta sadarion patorangkan isi donal si oli alo hita. John Paulus patorangkon lanjut slide. Isi do nepat na alo hita aima tulu John anak ni bata. Yesus Kristus anak ni naibata. On meh tahun Paulus si John. Ya tahun nabi narbaga ayat 2 ay hinan bagas surat na pasingin marite nabi-nabi pasal anak ni. Anak ni anak ni naibata. On mene si holi ala hita bani minggu advenon. Yesus Kristus anak ni naibata. Ay mahuwa gak ni anak ni bata ay. Pat orang bagas sambil ton. Itu kita ayat berikutnya. Nih tahun ni John, Yesus Kristus anak ini batai, ay mana pinarbagah ni ay ibagas surat na pasing marhite nabi-nabi. Bagas bahasa Indonesia yang sudah dijanjikan melalui kitab suci, melalui pemberitaan nabi-nabi. Jadi huria Roma bani panorang ay latar belakang Yahudi pakon Junani. Anggolak Yahudi dah, dumai botoh beritaun. Dokah. Halani pasingat-singat do ni si dia
bahwa akan lahir seorang yang akan melepaskan mereka. Ubani hamar sikun. Ada sifat orang nabi-nabi, engkau 9 tahun kan songon berseri do, minggu pertama, Advent kedua, ketulu. Nabi Yesaya, Nabi Mika, atau orang akan lahir di Bethlehem. Yesaya akan lahir Raja Damai. Domai pas ingat-singat ay terus. Jangan hita pe Wahab John mulai dana sekolah minggu, domai tangar kita beritai. Wahab dah. Mudah-mudahan sitong. Sunai do mahala kai bani sapariai. Halak rom domai tangar beritai. Marulak-ulak. Jadi pas ingat si Paulus do bani Huriai bahwa on mane bata na domai pinar baga hai hinan. Ibaga surat na pasing marhite nabi-nabi ahagat nini pada saya. John ya tahu ni John. Na tubuh humbani ginopar ni si Daud. Jadi Yesus Kristus tubuh humbani ginopar ni si Daud. Foto kita do Daud kan? Engko Daud ibagas bangsa Israel sebuah raja yang besar. Setelah Saul, Daud. Jangan bani pan orang Daud do kekuasaan ni si dia begol. Ya kui dunia bani sekitar ai. Jangan gue bahasa hito sama Matius jait patorang do Yesus Kristus silsilah ni Daud. Memang doma ijanji honai akan lahir seorang raja dari keturunan Daud. Jadi Yesus Kristus son engko so malbat tasonari keturunan darah biru mon. Engko dong raja bani sapari manggoluh do pesonari darah biru. Dihormati hito deh kan. Adong do sebuah hai bani dirina. Darah biru do, raja, pemimpin. Jadi onma Yesus Kristus ai, raja dari keturunan Daud. Opung ni Daud, jana ia pe raja. Kerajaan Inggris, Nebuto Hitana bertahan sampai sonari. Mengikuti sistem monarki. Keturunan-keturunan ai anggap sesuatu yang harus mempunyai status yang berbeda. Jangan hormati si dia do. Jangan Yesus Kristus aima raja na doma pinar bagai bagas surat na pasing marhita nabi-nabi. Jangan lang pitahai adong bedani. Anggo Daud ai kerajaan Israel pakon piga-piga nalegan wilayah hai. Tapi on raja teritorial ni saptanahon. Lang pitahai penguasa sorga dan bumi, Yesus Kristus. Engko Daud pita hijai do berkuasa, Indonesia lang berkuasa bana. Tapi engko Yesus Kristus raja on berkuasa lang pita Indonesia, lang pita Israel, tapi bani sap tanahon. On ma Yesus Kristus nalo dilo hita, ya lolo hita bani pan orang Natal Holy tanggal 25. Jadi ia tubuh bani ginopar si Daud lang pitah masalah hai. Tapi on patugahkan bahwa Raja Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sada Yohanes Sare saplopat. Firman Allah yang menjadi manusia. Sesuatu yang penting bahwa Yesus Kristus Raja adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. On may perdingat kita tong bani hari Natal. Firman Allah yang menjadi manusia tinggal bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan kita, mengalami apa yang kita alami. Luar biasa dong. Biko kita mak, ibata gabi jol mak. Anggo tondong dah tiba-tiba jadi boru, lepak kan? Rado hita status tangguh. Wahab bahdo hita anggoro hita todok jadi boru duham lang boy todong beningun. Wahab ramo mula kan. Ala ni mergati statusna. Tapi on nebotana gal. Gabi jolma. Ya luar biasa on ma inkarnasi. Ibagas holong nen mate bapa. Lang pitahayang berbahasa hita seterus ni John. Ayat tolu pasal anak ni na tubuh humbani ginopan si Daud ia daging ni. Ngon patugah kon mang hatubuan inkarnasi bahwa ia pe jolma 100%. Anjahan apanya bakit gabe anak ni nebata.
ibagas sagogohon mangihutkon tondo na pasing marhite na puwa humbani na mate aima Jesus Kristus. Manggolo ya inkarnasi gabi jolma tubuh lang pitahay manggolo lang pitahay mate lang pitahay bakit tumbani na mate ijemai Jesus Kristus ya John Tuhan tak nak kenai raja on Tuhan tak luar biasa don. Gue bahasa Hita 1 Korintus pasal 15. Saya bilang. Saya Korintus pasal 15, isatan John. Ayat 3 dan 5. Ay parlobe do kepada sebani nasiam na do hujalo sendiri aima na do mate do Kristus halani do sata do mugumbani na tar surat in na do tartanam do ia anjai papuho bani patuluhon do mugumbani na tar surat in. Ayat 5 anjai patiridahkon do dirini humbani si kepas do ai bani na 10 hai patorang do jon do matar surat ai. Jadi Hita jol magatido berjanji mengingkari. Dan minggu na ibata, langung ka mengingkari bani janji ini. Itu luar biasa. Mate puang bani na ibata, Yesus Kristus Tuhan ta, Yesus. Itu artinya emang Allah adalah keselamatan. Kristus yang diurapi untuk melepaskan manusia dari dosa. Onma Yesus Kristus. Gue terjemahan bahasa Indonesia dong do biji tambahan na. Anak Allah yang berkuasa, Tuhan kita. Anak Allah yang berkuasa, kuasai mengandung kata di dalam bahasa asli ini menggambarkan sebuah kekuatan yang besar seperti dinamit. Onma kuasa ini beta. Betul itu dinamit kan? Gedung bertingkat di negara-negara maju. Lang besongon hita ihuta merubuhkan itu toki sunuk kan toki sapiluja dokah koma muna sile bay madinamit etek-etek doy wab ile dak kom betul hancur ma gitu belum tingkat emang kuasa nih gogoh nih jana ondo may patorang si Paulus bagas Roma bin Nusara 10:6-10 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan haganupan Jolma, onma Yesus. Mesias. Jangan barita malas niur do bani bangsa Israel bani panorangai. Tutu odo barita malas niur homa bata. Nah kita manjalo Yesus Kristus anak nine bata. Lang pita raja. Go raja pemimpin matnai do kan? Tuhan, tua si sombahon ma, lang boy behita manombah naligan, halan iya do Tuhan tak. Jana ahadoy hatawan si Paulus kumamar do muhubani halon bahwa on aima pribadi Yesus raja si hormaton, si turuton mon, halan iya magabi pemimpin, lang pitay iya aima Tuhan, haluahon, si sombahon. Lang pitahai John terus koni John nggoy bahasa Hita berikut nih. Humbani do ijalo hanami hidup ni uhur apa jabatan ni apostel. Jadi Yesus Kristus aima anak ni bata. Adong John ni aton Paulus ibani ayat 5. Humbani do ijalo hanami hidup ni uhur apa jabatan apostel. Lau manuanhon. Ayat 5 patorang kandung 2 panggilan bani jolma. Nah pertama aima masuk ma hubagas dilo-dilo hidup niuhur ni nebata. Ayat tuan patorang kan humbani do ijalo hanami hidup niuhur apa jabatan apostel. Jadi on aima panggilan yang pertama masuklah ke dalam hidup niuhur ni
nei bata. Yesus Kristus do malahir 2000 tahun na salpu. Secara fisik memberikan hidup niuhur hubani hagunu pancolma. Jana bani sadari on hatani John undangan masuklah hubagas hidup niuhur ni nebata. On mapanggilan na pertama. Halani Kristen aima Kristus hidup di dalam aku. On bicara tentang hubungan antara aku dan Tuhanku. Nah do hubungan tak ubani Yesus Kristus. Jadi panggilan masuk hubagas hubungan au si pardosa Yesus Kristus do dalan haluahon masuk mau hubagas hidup niuhur nai pada seni nebata marhiteaha Yesus Kristus. Jadi suku-sukun bata bani panorang advenon. Edo matubu Yesus 2000 tahun na lewat. Nah, tubuh do yai bagas uhur nia siam. Lang mungkin ia bertubuh secara fisik 2 hari. Tetapi secara rohani nah do tubuh do ye ibagas guluh nasyam. Nah bu tubuh. Ya kita do kan si Nikodemus sukuna nah do Tuhan. Si boy hutori harjon ni debata. Ya to Yesus manu tubuh do hoda nina. Pusing maya kan nah mau pungopung isuruh ma tubuh. Isu dia mon nina kan. Ya tahu Yesus mau ya langnya tu si ho madukah kau bahasa Alkitab Bibel langnya tu si hoi ini. Bingung maya. Kata orang Tuhan Yesus mah bahwa on maksudnya emang tubuh secara rohani. Undang holi lewat Natalon berita tubuh Yesus Kristus dan sedang kita. Ayo doma tubuh hai. Sonari suku-sukun tubuh doye bagas uhurta. Halani marmalas niuro ita holi bani Natal merdingat tubuh di Tuhan Yesus bani duniaon. Nah marmalas niuro na siam tubuh Yesus bagus guluhmu. Yang gak doya kam malas niur tubuh Yesus bagus guluhmu. Ate biasa desa tahun ku tahun. Oh suku-sukun refleksi na penting. Marmalas niuro na siam tubuh Yesus. Ya kon na siam do tubuh Yesus bagus guluh na siam. Ate lewat desa soni. On penting, halani pesta perdingatan, doma tubuh Tuhan Yesus. Pesta perdingatan, doma tubuh Tuhan Yesus bagas guluhku. Hal ini on mana laho, yalo alo hita. Yesus Kristus na doma tubuh secara fisik, tubuh komai bagas paruhuranku. Hai do ya tani John. Kumbani doi jaluhan ami hidup niuhur apa jabatan apostel. John dong gabar tulu. Ya tahun Paulus di bagas ada Korintus 2 ayat 10 pada subani tulu dasu tulu. Tulu jolma. Nah pertama ema manusia duniawi. On halak nalang ram masuk kumbani hidup niuhur ni nebata. Ayat saya tahu di lingkaran ai Yesus di bagas idarat doai. Darat guluh ni. Ia do gabe raja, ia do gabe Tuhan, on hal yang lang persaya mo. Nah kedua hal ni patorang Paulus aima manusia rohani. Salah dua tulisan ni tene. Harusnya anggo Yesus di atas aima manusia rohani. Silap tulisannya. Kelewatan rahane. Nah kedua hal aima anggo ma Yesus martahtai bagas guluta. Ia gabe raja manusia rohani mai. Nah carani Anggo jalo hita hidup ni urin nebata. Por saya hita ia gabe raja, ia gabe si palua, hita halana pardosa, nama merluhon ia. Anggo lang huneraka mahita. Halani domai hatahon bani bibelta. Jana hala Roma, hala Israel beboto dai. Lima patorang. Anggo lang marhite Mesias, pagulapon namadda. Jadi nahan na siam. Dong napatuluhon, John hatahon manusia rohani yang bertabiat duniawi. Ya tahun di Kristen. Tapi parlahona sarupa pokok halak nalang persaya. Hal ini ada sih dong undangan otong. Hubata.
Jadi pada sadapan orang, lado hanami pakon salah sada pimpinan sinode, ubani sada hutan ado, tangado sinyal jay. Yana ya, bani pelayanan nami Europi hanami sedia se boy mar sinyal, boy mar video call. Alani sado kahon ijay hempo pe mar telepo pe payah, anggodong pe sada titik desa, api handphone Nokia sada batang, itu nasyam kan. Jadi paditana anggo lewat handphone ai hujono tik 30 senti lang boy main telepon. Jadi tuluari mau ijay lang boy telepon. Halani handphone Android lang boy. Jadi Roma pimpinan sinode. Betul nasyam pimpinan sinode ro kan tertinggi. Jadi aha mani horjaw ni sidia. Engko mangalo-ngalo pimpinan ni sinode. Pak borsih maganu panai. Hutai. Garejai borsih tumang. Jenges baik gaba-gaba. Baik koma tortor. Halani Roma. Jenges matumangi bain. Halani ro pimpinan. Langong garo pimpinan ujai ro huma kan. Malas mau urna sida kan. Jadi oma gambaran. Nado paroh ni Tuhan Yesus. Oh lipa 2 liun. Nado hurta. Paborsih kita do telang. Aina kanai gambar manusia rohani bertabiat duniawi. Oh perlu me paborsih hurni. Mengaku dosa. Paborsih. Halani Roma. Halani temate John. Mengalo-alo na ibaga-bagah kon nebata. Tutu na pertama paborsih huhur. Anggo doma memang ijalo hita. Ia gabe tuhatta. Gabe raja. Anggo lang na pertama masuk ma ito bagas hidup nihur. Ini bata. Tapi anggo doma paborsih kita. Pajenges-jenges mahurta. Songon nak kenai pangalo-ngalo ni pimpinan pusat ay. Paborsih, pajenges. Mantap me bain. Sonai manamin kita John. Pak borsih matong hurta. Dosa-dosa tanah bahatai na sering ia pak borsih mai. Ai do sikap halak nama lau mangalo-ngalo na ibata. Pak borsih mai. Ate kahape ai na siya mo buto ai. Pak borsih mai lobi-lobi ni Tuhan. Percantik si jenges. Guna kenai tata ma, bema gaba-gaba, bema tortor, yu megah ma. Kalau ni paroh ni pimpinan, yo on raja dah, Tuhan. Paborsih kita ma, uhurta, percantik, asih cantik, nah itu kan. Lang pitahai, panggilan apa 2 hon, Joni atahon. Kumbania do ijalo hanami hidup niur apa jabatan apostel. Dome jalo hidup niur si Paulus marhite Yesus Kristus si palua kumbani dosa. Panggilan apa 2 hon ay maaha. Panggilan untuk sebuah tugas misi. Jadi pada orang hanami hutai tersiar do berita Roma pimpinan sinode ningun. Berita hondai. Alani berita malas niurai. Yo malas ni urma ge yang gosa ada hutan terpencil sinyal pesada batang ai Nokia ro pimpinan sinode manu yo malas tu menguhur kan ibari tahun mai bani kuria paku sahutai jai Roma genup halak. Jadi panggilan yang kedua adalah panggilan untuk misi. Apostel Paulus gabe apostel ipa pulik halan do hakon hidup niur ipa pulik untuk ahai John. Ulu biasa do yo ahai John. Manuan kon hapor sayaon apa pambelosion bani korani di tongah-tongah ni bangsa si paju begu-begu. Wah, si paju begu-begu. Memberitahuan ambilan nama dia. Persoalanna anggola pihak kita ay ambilan nama dia. Nah do ita masap kon ay bani halak naligan. Hinan sering do hita ahay jikan anggo ulang tahun dong do ate bapa ate kinang jay es krim ni nazi kan ise pero dapo es krim api gati suna iya dong ulang tahun raw diri jay kan buat ulang tahun inangon ulang tahun bapon ini kan baru buat es krim ay mulak mu gareja kan yu adong es krim gratis jay dah anggo lo majalo adong ulang tahun jay lama nih kan masih bari tahun lah ini berita malas nyuhur dapo es krim gratis kan malas nyuhur ya AGP 5 di malas tuh nyuhur kan. Ya hakon malas nyurai. Ya yang golang ya hakon kita ambilan nama dia pamalas hurta. Ah do ita masap kon ay hubani ngalat naligan.
Jadi halak na pasahap ko ambilan nama dehar. Na doma mangahap ko tubuh Yesus bagas gulu ni. Ya hap ko mana. Ambilan nama dehar ay mangguluh bagas diri ini. Jadi on ma panggilan na paduan bata. Si Paulus apostel. Anggo hite John lang mungkin genuk jadi apostel hita kan. Rado ne siam genuk jadi apostel. Masih sik na siya. Tapi magi-bagi do tugas misi bere na batao bata. Adong nakinay gabi parito na sinuri bolon. Adong nakinay pengurus lansia. Ang gua ulang mungkin pengurus lansia kan. Alani peratura pelang mungkin kan. Nah, tugas apalagi pengurus wanita wibain. Megawak mahita kan. Ang tugas masing-masing. Di bisnis, di pemerintah, di gereja ang situ maganu panon. Isinari be sama kan. Adong bikurin situ ganu. Adong pemusik. Macam-macam do tugas ta. Jana pio hitau bani misiai untuk ahai John. Patugakon bahwa Yesus manggului bagas guluhku. Suhor jahon on halaniaha. Halani guluh naik gerakon marhite ambilan nama diar. Jadi api horjok kita John. Ay manai gerakon ambilan nama diar. Bani persahapan masih dani batak nina kan. Hamoraun hasangapon hagabiun. Kami merdosa halak halani hamoraun. Kalau ini ay tujuan hidup, lagi pikir hobi nalegan. Hasang apon, agak biar lupa iya bani haluahon. Kalau ini ay lang mabuan iya surga. Hamoraon, agak bion, hasang apon ay lang mabuan kita surga. Bani sadap berdiskusi, wah ngeri juga orang Batak ini, memfasilitasi orang berbuat dosa ini. Ay jagar-jagar doa ay. Boy setuju boy lang. Kalau ini lupa bani haluahon. Ay maganupan ikisar. Jadi halak na doma mangahapkot hidup niur na bata, malas suhur ni, padaskon ambilan nama dear. Songon si Paulus, padaskon ambilan nama dear, si paju begu-begu. Hita be bagas parhorjata mengambilan hon nama dear. Ay ma advent. Ay ibagas ahado hita sonarikan, doma Yesus doma tubuh. Hita mangalo-ngalo parrohni padua halihon. Nah do sikap tam parrohni padua halihon. Tutuaha memberi tahun ambilan nama dear. Aidu ya tahun opung ta jewismar. Ya tahun untuk kita do semboyan naik kan. Nama hutang duau. Utano simalun Roma sadai sebetul seplopat. Marutangnya. Halanya iya ya konna ambilan nama dia ada pamalas suhur perlu aku kala ibahat do pelak simalungun lape porsayan ini. Nah kita alak simalungun dong duhur tamarutang bani alak simalungun masuku-suku kumabata bani pangalo-ngalo Yesus Kristus na padua lihon. Ya tahun John bani parrohni Yesus Kristus padua lihon songon pesta doen ini. Sada songon penghakiman, sada songon pesta. Gua somata gereja nelengan songon pesta perjamuan kawin ini kan. Gua halak menghadiri pesta kawin langi pakai baju na bejan-bejan. Lepak mai. Gua halak menghadiri pesta pernikahan pakai baju huju mai sardol pakai baju huju mai. Iya hatai halak ma. Gua hutan nami dah. Nak kuboto hutan siam. Gua lamo pesta najengis mai pakai. Hutori nangkung gua pesta bana berbaju kebaya. Gua hujuma nai berbaju rigat-rigat. Gua ran sampai pesta. On pehita padua lihon, parrohni Tuhan. Sada penghakiman, anggola dong Yesus, ya, neraka itu. Tapi anggoro Yesus, hita ijon, pesta malas miur mai. Tentu nason nak kenai, narapi-rapi mai pakai hita, dejenges paruhuranta. Ya, tadi kok kita ma, na bejen-bejenai. Halanya tahun di Jokoma. Humbani si dia dohoma nasiam, nadop idilo Yesus Kristus ayat onom. Jadi om barita ubani kuria Ramadan ma porsaya ubani Tuhan. Jana oko ma barita ubata. Halak na dom ma porsaya IGKPS padang bulan. Na dom ma idilo ibagas Yesus Kristus. Adom pakorjaon misi na kenai dua panggilan ay. Masuk ke bagas hidup niur ne batang golang neraka ma bagas hurta. Na peduaon panggilan untuk makorjaon pekerjaan misi ambilan nama dia. Bah dopida. Indonesia on lapi porsaya ubani
Yesus Kristus. Lang pitahai tetanggata aso mata bahat noma. Jadi bahat lebih tugas tak. Aso mata sa korja, aso mata sa pergaulan macam. Teron ambilan, ya tahu John, ambilan hubani si paju begu-begu. Bahat dopegan si paju begu-begu lingkungan ton. Bahat tugas tak. Cuman sung anak kenai watahon. Anggo lapi hako kita hidup niur ni batai bagas kurta berita malas niu. So nak kena es krim ay. Nang mungkin atau kita bali halak nelegan. Lain masuk mau balas. Nah terakhir John. Ayat nabi itu. Nasia maganup ihuta rom na hinalongan ni bata. Na passing anja na tardilo. Hidup niur mabani nasiam apa dame humbani ne bata bapata apa Tuhan Yesus Kristus. On salam penutup bani Paulus na somal haton ni. Makataon na bahwa adong no pakasomani ne bata tritunggal ne bata bapa anak pakoton di na passing na makasomani hita ibagas pardalanan ni goluhta das bani panorang paroh ni Yesus Kristus na padua lihon ibagas tugasta lama kerjaon misita ibagas mengambilan kon ambil nama dear ibagas pardalanan ni goluhta laupa borsi uhurta manading kon horja hagolapon iya hasomani Tuhan damai joni hatahon nasia maganum ihuta rom hatahongan ni bata na passing anya tor hidup ni uhur mabani nasiam apa damai jadi ondo ne hatahon hidup yang digerakkan oleh Injil bahwa hidup ta lang digerakkan tuluhai hamoraon hasangapon hagabion tapi hidup yang digerakkan oleh ambilan nama dear menuju kepada kehidupan di sorga. Jadi boy dora pesikon hita bani minggu advent na terakhiron. Nah ado hidup nei dalani hita, hidup yang digerakkan ambilan nama dear do. Ate masih terpaku hita bani halak batak, hamoraon, hasangapon, hagabion. Langhu tentang kita bat duit, engko bat duit malas suhur, beru kas kuria bahat-bahat. Kasih bahat pelayanan horjahon. Tapi apakah hidup kita digerakkan oleh ambilan nama dia? On dia tahun John. Ambilan nama dia. Damai. Yesus Kristus aima Raja damai. Jadi yang Yesus Kristus ma Raja damai bagas guluta. Lang maringo ribe bapa pakoninang pakoniomba. Alani seda rumah tangga lani lang Yesus Kristus gabe Raja. Sai Tuhan ne batama makasomani hita. Amin martonggo kita. Tongon Tuhan nih hataon padi hatamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Dome tangar hanami hatamu bani siang arion, bani permingguan nami, bani minggu advent na terakhiron. Saya marsora maturu saya bagas guluh nami. Saya mengalami perubahan hidup mahanami. Manggoluh marhite ambilan nama dear bagas suhur nami. Halani ondo tujuan ni hamroh. Tongah-tongah di dunia. Paluah kon hanami humbani. Horja si paju begu-begu hagolapon. Mengahap kon hidup niuhur. Haluahon humbani dosa. Halani si pardosa bagal doh nami. Aha pelang woi beka nami, paluah kon hanami humbani dosa. Pita halani hidup ni hurmu do Tuhan. Halani Bapa di sorga. Dome tangar hanami hatamu, ambilan nama dear, napa ubah kon uhur, bani siang harion. Seham matong-tong namar horje bagas kuluh nami. Asiap kok kanami, aha na ibagah-bagah kok kam, bani halak nama kaprosai hatamu. On matonggo nami Tuhan, nyondos kok kanami magoloh nami bamu. Amin.
Paima indos koko kita galangata, tangar hita malobe hata nene bata, nagabe onjolat bata lau manggalang, aima natar surat bani pasal men 110 10 pitu dasum bani seplalu. Bamuma galangan kononku galangan puji-pujian. Anjagoran ni Jehovah ma padilo dilonku. Baga-bagahku bani Jehovah ugalari ma ilobe ni haganu bangsani sonari patu puhita ma galanganta.
Riak mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskon galanganta hubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami, harohan ni haganup, humba mudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Bere ham do ban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondoskon hanami do bamu goluh pakon pasu-pasu na do bineremu in ban nami. Selambin margogoh matongon hanami hasomani hidup niuhur apa pasu-pasumu bani na mandalankon horja nami. Papasing hamma galangan na ginalangan kon nami on gabi galangan na misbo ilobe-lobemu. Anja lambin hargaon hanami tongon dear ni layak pakon pasu-pasumuin marhite na pasaut kon harosuhmu humbani gogo. Pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma galangan pakon tonggo namion. Amen. Doiko kita marhite di hati Tuhan. Marhite di hati bata Jehovah Bapa nami, bagal ni in holong muna do pipatalar hamban nami, mambayin boy yahapkon hanami idop ni hurmu na manongtongin. Ajari hama nami makargahon apa mamake panorang ni goluh nami na pondok on. Lau mandalan kon horsuhmu, ukap hama hur nami marhite to ni napasing, asitalup hanami manjalohon haluahon na pinasirsirmu, marhite Yesus Kristus si palua kanami. Amen. Hamba panami na negori atas, senama pasing magoranmu, sa Roma rajonmu, sa isaw marosu ni urmu nagori tongon sone nagori atas. Bere hamba ban nami sa deron haguluhan ari-ari. Sasap hamba dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni asoma na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamu parlaujuan, palua hamma nami humbani pangago. Lau manasiam, jana totak manasiam, ulang mubah-mubah, anja lambin surung ibagas, horjani Tuhan in, ai botoh nasiam, sedo na soya-soya halajon nasiam ibagas Tuhan in. Jalo hitam pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjay paroro Tuhan nai batama hita. Isondang kontuan batama bohini hubata, jana maidop mahurni mangidah kita. Idop pak kotuan batama bohini hubata, jana ipasorak mademini, bani tondi tabe. Amen.